care ANC ban kot ban kia ikalong bat kme antenatal care ANC ban kot ban kia ikalong bat kme oh 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 ANC for mother and baby oh 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 ANC for mother and baby Hapok lai benai na duk bas dang pun Oh ikme ya ikun Haki health center Let ban register Ban yo check up First trimester Yo ban theo jing kia Theo snam theo shini Let scanning Theo BP Aitika Di dawai folic acid Helung hapok po Ban klan ban solid Lai benai syajrong Jing pun anda ladap Second trimester Hap ban let check up Doktor ken pet Yo don jing shitong Ken yoru Dawai senambat kalsium Hen yo benai syajrong Jing pun anda ladap Third trimester Hap ban let check up Test hemoglobin Hepatitis B Test blood group But HIV Antenatal care ANC Ban kot ban kia Ikalong bat kme Antenatal care ANC Ban kot ban kia Ikalong bat kme Oh 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 ANC For mother and baby Oh 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 ANC For mother and baby Kendai benai jing pun onda ladap Fourth trimester Hapan let check up Lada don kam Hapan let scanning Ki doktor kinos Kin check everything Sansin Henry Usin Hapan check up yapi Iba ARMET Normal pregnancy Haki hospital Pun sin hab let pen I Kiba don jing shitom High risk pregnancy Pan kot pan kia Ikalong bat kme Let kaha hospital PHC CHC Ngikir padru Yaki doktor kinos Bakin shim kia Sumar janai pes pos ANC kam Hang neka jing don bak Kiba ARMET Hapo amla remblok Yo ban check up Dagi doktor babes Ki specialist Ki MBBS Antenatal